والصلاة والسلام على محمد الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد. كبجمتوتا دوتوتا ميديا كينيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا طول ربي ولانتين سجنتا كينا كفتوا قويا كميسا ساكن دبرو طول ربيتي رحمة ربيتي ولد بنيجر إن شاء الله نما وانجل الرا فيدمي فندو ربيتي ملكا هي أرجع ربي نها قدو وكلت تمان غرا غافي في ديبي كنا سينا غافي تودون سينا درتي غافين الرديات هدون ساني متدور الرتي إما تربان الراد وبدء والقبطة واي شاتيتين حرام ما شاتي كان الرتي أجندا قدامي تربان كان قوتو بين مؤيد ومعارض جدون ما شاتين حرام جدوتي في حلال جدو مرمي في أجندا قدا جدو علماء دعاة في نموتا nuti du'aat of hin jedhuu fi nuti ulamaa of hin jedhu keessatti argamee ture. Kuni na ajaa'ibsiisa waan akkanaa yoo argu. Masalaan masalaa fiqihiiti. Ulamaani warri halaala jedhullee waa himata. Warri halaala jedhullee waa himata. Masalaan fiqihii ulamaatti deebi'anii ulamaanii hee'an ulamaa ka fatwaa hin jira. Fatwaa waliigalaa nu buusaa jechuun hin danda'ama. Kanaaf jecha warra deeggareef mormillee haasaa kana martuu rabbi nu haa araaramu, rabbi gara ofii nu haa deebisu. Laakiin mammaaka tokko yaadadhe intala wayititti daawaa godhanitti mataa qullaan deeminii jedhanii mataa qullaa shari'aan deemuun dhooggaa jedhe. Garii warra atiif mammaaka mataa qullaan deemi mataa qullaa shari'aan deemuun dhooggaa jedhanii. Hayyee jidduma kana odoo mataa qullaa deemtu sheeka wayii argitee jennaan orraratteet yeroo duraanii gaa surrillee jalaan hin godhatanii shishiniin kun akkanuma godhatamaa orraratte sheeka arginaan namtittiin matat ka irraa irratti irra badaadhaa dhiisi gad deebisii jedheen isheen. Namni gariin caatiif lola jedhee kaafira namaan jedha. Caati anaa harcaatiin haraama jedhee irra badaamoo kaafira, mushrika, daallun, mudillun islaamummaa keessa warra na baasee jira. Akkuma isaan kaati jettee irra badaa obboleessa kiyya kaansiin jedherra. Alaa kulli haal kun masalaa fiqiitii asirratti waan ibsuu barbaadu rabbi sin dhiisu lamaa gugurdaa warra hin jettan. نمون هدون وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أجائب علماء غردان جال لنا ما برباد جتة يو ون يكون حلال جد أنشاتي قفا في الجنة ون يكون حلال حرام يوجد حواسة أبا خردفتوت أبا ديقرتوت أبا nama meeqa kam waan akkanaa dubbadhaa jennuun naman nutti aara. Wallaahi billaahi haadhihi khisaaratun wa khiyaanatun lil'umma. Naman nu aara jedhanii ahkaama rabbii dhoysuun khiyaanadha. Amaanaa rabbi nama bira kaaye ilmii kana. Rabbi وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. واني ربي المنا برسي سبحانه ما إبسنيتي ربي واداقلي لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نما إبسا هندو السنة جل ربي واداقلي نموني قوردان قامني أكنا نتئانا قامني أكنا تنجبة مسألة أكنا بروي تر وقاصة دي أفرين جينا نمو يتم بكداوة تدو والأرجني بيكسي ودو داوة دي اللي جني لكي وان توحيدا دبا نبي سنمت آرتي أنكين دبتو نانجل نما كبار الدعاة جلاني أمة علماء ربي صدات قبري أدى ديمتني وري حقا دويستن مقا قد باتني دعاة قرد سنين جلاني وري لغانا ما همني أسباتني أن اللي دو غنغر أسبايه كورين فتوى علماء صدركا مسجدات الرا حاجة فدرالة تجر أمني قردان فتوان غرا كانت ديبيا. لكن نمون أدى قردان كيسان بالبلاني إما جتشودة دمني ملي أكو مديتك أنا كان أنجنا والبهاني ما أنجن
hedduun namaa hawaasa dhabaa, hordoftoota dhabaa, qanii hawaasa dhabdee adda baate, qanii haadha teetirraa, abbaa manaa keetirraa, haadha manaa teetirraa, qanii amma ilma keetirraa adda baasee qabrii baate maal ta'uu hedda namni kun si shaffa'a ha'ulaa'i shufa'aa'u laka indallah rabbi sodaadhu warri ulamaa warri du'aata warri qilleensa laaltanii harkuma nama isin dhabu bichaa jala deemtan fasda' bimaa tu'maru waan rabbi itti nu ajaje si ajaje dhodhoosi jedha rabbi نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر kanaaf anka itti mufadhu kana mufachiisu warra haqa beekanii namni namatti aara qaamni akkanaa yookaan haasaa kana warri musaqqaftootaan barbaadu yookaan haasawni kun dargaggoonni hin barbaadan haasaa akkanaa dubartoonni hin barbaadan haasaa akkanaa daldaltoonni hin barbaadan haasaa akkanaa qaamni akkanaa hin barbaadu wanni hammin culiyyaan akkamiin nama of jaalachiisadha man talaba رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نمني جبا ربي جاللنا ما برباد رب في اللي سجب جب الليلة لفكيسة كاجران شرفنا بيا دنيا كونترات دفنة نماهما أسيك غرانا نياتو نموتا أكا غاري برسن خسنتو غرانا نيات كنو لما غورد حلالا نونجدا أصلي حراما نونجدني نمالتانا كجرو كغافي أكناتو غرانا منياتا كن gaheen guddaan ulamaa biyya du'aata biyya gabbahanii haqa dubbatu biyyaa ibsuun waajiba dhima caatii taanan adillaa 45tu jira jette dubbatu ka jedhan kun ulamaa wajji dubbatama warra halaal jedhe san warra haraam jedhe wajji taa'et daliila qur'aana fi hadiisa irraa qaa'idaa shar'iyya irraa kana wajji haasahama malee daliilli kun guutuun asitti dubbatamuun hin dandahamu dubbatamulleen warra rabbi tamani daliilli tokko isa gahaa dhimmi ajandaa ta'uun qabu dhimma baramaadha warri hin bakka jedhullee hin jira duruma warri hin bakka jedhullee hin jira namni dhugaa barbaadu warra hin bakka jedhu kanallee itti kalaahee achii ka wacuu miti warra hin bakka jedhu kanallee itti kalaahee maal daliilli kashee ka jedheenit warra hin bakka jedhu kanallee itti kalaahee maali namni dhugaa barbaade rabbi isa qajeelcha fakkeenyaaf an haraama jedhen akka laayeen irraa gaafat sun halaala jedhe dhugaa barbaade inni yaanni isaa an haraama jedheef haraamummaa kee fudhatuun barbaadu inni halaala jedheef ka isaa fudhatuun wanni inni barbaadu dhuga haraama ta'uun dantaa isaatimi halaala ta'uun dantaa isaatimi niyyaa akkanaati yoo seqee gaafate rabbi yoo caatilleen halaala taate gara halaalatti rabbi isa qajeelcha yoo haraamallee rabbi waadaa gale والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين كان أفجتش أجندا قراني يرو الرافتون دي بإسلاما كيسانا مباسون ما سيا حرام ما جماسا انشالا كان فرب نها قجلتو نمرة ورنا جيك اللي كان كيك اللي كمال جد اللي رب نمرة فوها أرارمو dhugaa rabbi nu haa qabsiisu yoo an dogongore rabbi dogongoranna haa deebisu yoo dhugarra jiraadhe dhugaa sanirratti rabbi na haa teessisu an haga sekondii akkanaa jimaan dhibbarraa tiriliyoona haraama jedhe yaada haga sekondii kanaatitti yoo daliila halaala jedhu argadhe irraa deebi'a imaamu shaafi'iin mazhaba lama qabanii mazhaba jadiida fi qadiima fatwaan ulamaa namnummaan tokko fatwaa lama sadi qaba fakkeenyaaf halaala jedhee guyyaa qiyaamaa halaala jedhee hin ta'u yoo warri halaala jedhu daliila naa fidee itti iqtinaa'a tahee daliila isaanii na amansiisee jedhe miidiyaa kanarra deebi'an duraan caatiin haraama jedhaa ture amma daliila halaala jedhu argadhee ka duraanii rabbinaa haa dhiisu hawaasni kennallee hubadhe irraa deebi'a jechuun saalfadha laakiin ammaan namni namatti jabo baaseef namni namatti waceef dhugaan bakkaan seentu diiniin bakkaan jijjiiramu waca namaati karaan asbaaltii karaan da'waa yoom nabi muhammad ittuu wacan ulamaan hin wacamin hin jiru
odoo wacaan malee ka hin ta'a jedhe kun rakkoo. Ati diinii himtee jennaan dhugaa himtee jennaan sitti haa wacamu. Akkamitti Nabi Muhammad irratti wacame akkamitti wacamne kana nu atbaa Nabi Muhammad inshaallah. Kanaaf jecha diinii kenna, aqiidaa kenna, manhaja kenna, eebaluu wacee, eebaluu dhiise, eebaluu dubbate, eebaluu garana rarraase, eebaluu kana godheen inshaallah alayhi nahya wa alayhi namuutu biiznillah. Dhugarratti jiraanna, dhugarratti duuna, dhugaaf jiraanna izni rabbiitiin. أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل ويرزقنا اجتنابه. رب كالأدى رب لغاته وان لغان ملئسه جل ديمون واهر وان باطلة وباطلة ملئسه رقا وان بربانو مقاتم بربان ربهم بيك ودو مقا بربانك بجا برباني وان مدلن سيسن دبان وان بربان لغانا ما يفسو رب وان رنقافة وياك يامات اللين كناف رب نها قجلت وقرد لغانها ديبس توفيق رب نها كنو إما جما كان مجري برترو بربان إن شاء الله. Gaafin biroo namni tokko yoo nama guddise xiqqeennarra ofii naman arganne haqa akkam namarraa qaba. Haqa namni tola namatti oole namarraa qabu obboleessa abbaa jedhama. Akka abbaatti ilaalama. Namni xiqqeennarraa si guddise, si uffise, si nyaachise, si barsiisee jedhe abbaa lammataa jedhama. Abbaa lammataa jedhama. Haqa namni nama guddise namarraa qabu, kabajaa namni guddise namarraa qabu, ulfinna namni guddise namarraa qabuu fi khidmaa namni nama guddise namarraa qabu namarraa qaba. Abbaa jedhama booda abbaatii abbaa jedhama. Kabajuun gargaaruun bira dhaabatu shari'aan islaamaa nama guddisee miti. Nama guyyaa takka tola man ahsana ilaykum ma'ruufan fakaafi'u. Nama tola isinitti oole harka deebi'aafii jedhan. Harka kafalaafi yoo waan deebitaniif dhabdan hoo jazaakallahu khayran jedhaanii jedhan nabiin kenna sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu tola itti ooluun waan qabaniin bira dhaabatu barbaachisaadha jecha. Naam. Warruu masjida irraa zakaan baha. Naam. Gaafii cimaa gaafii yerooti. Masjidoonni gariin lafa qonnaa qaban. Masjidoonni gariin bakka daldalaa qaban. Madda galii qaban. Masjidoota lafa qabu naannoo baadiyyaatti lafti isaa qotamee kontaalli 100, 200, 300 bahuu danda'a. Kontaalli 10 illee haa ta'u. Masjidoota madda galii suuqii kireeffatanii ji'aan mallaqa guddaa galtantu jira. Mallaqa suuqirraa walitti funaanamu tahee kammoo qonnaan galu tahee mallaqa kanarraa zakaan baya. Qabeenya masjidaatirraa zakaan baha. Akkasumas ahlal khayr jam'iyyaa inni joo dhaabbanni tokko yoo mallaqa tola ooltotarraa fuudhee walitti qabe manni barumsaa tokko fakkeenyaaf jaami'aa qabna, jaami'aa Imaam Shaafi'ii qabna. Mallaqa tokko yoo baankii qabaanne mallaqa kana waggaa yoo irra deebi'e baafna. Qabeenya waliigalaa kaka dhuunfaan tahin qabeenya waliigalaatirraa zakaan baha. Qabeenya waliigalaatirraa zakaan hin bahu. Sharxiin zakaan bahuun an yakuun almulku attaamu namni handhuurfatudha. Seerri shuruuxa zakaan namatti wajjabu keessaa shuruuxa tokko dhabe summaa inni almulk abbummaa yookaan handhuurfatudha. Masjidni kun hin handhuurfatu. Qabeenyi kun kan nama maraati malee kan nama dhuunfatii miti. Kanaafuyyuu qabeenya waliigalaa ka mana barumsaa, ka dhaabbata tola ooltummaa, ka masjidaa, ka madarasaa, qabeenya waliigalaa ka mootummaa walitti qabdu kanarraa zakaan hin bahu. Maaliifi qabeenya dhuunfatii miti jecha. Asitti immoo akka naannoo biyya keenyatitti gaafin dhiyaatu gaafii 2-3 wal qabatee dhiyaata asitti. Lammaffaa kanarratti mallaqa zakaatiin masjida ijaaruun baqqaa. Fakkeenyam tokko kontaala 100 zakaa fida. Fakkeenyam tokko
زكاة قبينة كياس جريكم الإبلا مهورا فراش مسجدا إجارة هودا دقام بتا قرقورهم بتا وجرامي دنيا زكاة نما باديات ونجرو زكاة وللراقوراني مسجدا إجارة تجرات مقالت اللي نما زكاة قبو كان ملك قبون زكاة منوكين كنان إجارة الناجرانين ملك الزكاة مسجد إجار مدرسة إجار تيا جمهور علماء قول الراجحني انتهوا وفي ورهن تهجر مال قبطا وفي سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله كرا ربي جهاد جدني انتهوا جدن ما في انتان جنان تقفان odoo وفي سبيل الله odoo kuma mara uf keessa aanse wanni rabbi waa sadde hasabuuf hin jiru lammaffaa odoo masjidan ijaaruun ka eeyyamamu taate namni abbaan qabeenya nama dhuunfaa kennura masjidan ijaaruu jaalata sadaqaa jaariyaa isaa ta'a kanaafi jumhuuri ulamaa qabeenya zakaatin zakaa hawaasarraa walit qabanin مسجد إيجار هم بكاو نعم قبينيا زكاة زكاة مداني تاتي كملقا تاتي كهوري تاتي دنيا زكاة راسا سابمتي مسجد مدرسة إيجار هنتو جامعة إيجار هنتو نعم طيب إمام مسجده زكاة يتباسا تيا أما شيخ قرآن إمام مؤذنة زكاة ولسيك أمنا تايك أراسي سيداني أول ما هاسوفنو زكاة فطري سيقول رانا براتي تنكننو تايك أراسي إن اللي سنين كراسي من دان كون زكاة كون وان إني وان كراسي سيد من دا يوكان كفلتي إسا كفل مكأداته كوامالي زكاة كان يو وروت ربي دبت فقراء مساكين ابن السبيل وروت صدتن ربي دبت سن كيس يوجراتي إمام مسجد ثانيته مؤذن مسجد ثانيته تهود بي فقراء باب فقراء مساكين أرقت ملي من دا زكاة في فطري من دا علماء كشيك كراسسو كمؤذنا كإماما قدون بكو جرين إماما كان ورزقان تنبقى كيس جرا قبين وان قبوف يو زكا الليته وان فقيرته ربي كني في ملي مقابلة وان قرآن كراسسه وان أذانه وان إمامته من داجئة يوكان ووليقلن تقون تهملي زكا قوراني قرون انتو لما فادي بني نكابو هيولي قند سني ديبا زكان قند كنا كنتالا قد أيوتات يو قوتو فدا جران يتيمني أراملني مسكين قند كنا اتشوفتي جران كن ديبا قب هواسا نان قند سني كنا في إمامني وان إمامته في فطر في زكاة إنكن نمو يو إني صف فقري في مسكنا قباته زكاة كن نمو في دندها جتش نعم فكيف من برمسا كيستي يرو الدادا من برنوتا صورة قافتا فكيف منستري فأتي صورة كأو قافتني وجولي شمرني تين ورني كابا قبو صورة كمكان إن كون انتا من صورة كيستي ديرت اللي وركافتو جرا دبرت اللي وركافتو جرا كون قبو صورة ديرت اللي انكافتي دبرت اللي انكافتي كنافو من صورة دبرتين كافتو لقاني بارك الله فيك بسم الله بارك الله فيك صورة دبرتين كافتو من دنداما كون ركو وانقبو إن شاء الله نعم صفا مروة